Tostele shueyin tatanda kazan chilo nido nishu dawa shibi tse sumni batala ya pimi tikzu chuden legongi Wuhan COVID-19 ki tanda leduen sojo ne sargo seta tema niba de doksini pe yore. Tatanda sargo seta di nanglo la ya neyam di kiengi eni pimi sum de chong su ching yore sini nga zo nezui doksini shu yore. Di nanglo ne ya ani nido nishu dawa sumbe tse sumni batala ya New Zealand nangla pimi chik de chong su gyurbe nezui shu bade Kungdengi tongne nezui jobare teyan nga zo changma yi gyogwa nezui chidan di mangzo gi ya kendo gi ledo nga zo doksini shubare ine tab legwa chikdan kadu ine ya da nga zo gi tante COVID-19 ne yam di gi ya pimi ani tseso matro ya la nga zo gi chik rewa da melam tishin gi nga zo doksini bezun chidegi yu di indu gane ne yam di kyabdi gi ta pimi Kende zu shorwa resung chungwa ina nga zo tsangma semba kyobu chida ani mixi ki tindi losap chenpo chaya ki tindi ki nezu chiresha ta inba ine thari deyo ne doksini nezu tangwa re dina shingi ta kung soso ne doksini seshe ki tohne nga zo la ya thari kyardo nezu leptang la tadu ka ne ta gawe bashik la ani khazan di COVID-19 ne yam di kiengi ani dos kende su chimba cha mindo sini tanda doksini ani nganzo tanda sarge seta khazan shuba di ne ya sobju chikya yin sini tanda doksini kya che mangzo la dos nyelam do doksini seta shuya yin tushe